U prijedlogu izmjena zakona o akcizama navedeno je da proizvođač piva čija je prosječna proizvodnja manja od 400.000 hektolitara godišnje plaća umanjenu stopu akcize. Svi bosansko-hercegovački proizvođači bi tako bili u kategoriji malih pivara. Ističu da bi to pomoglo domaćim kompanijama da opstanu pored velikog udjela svjetskih proizvođača na našem tržištu. Domaće pivare su finansijski nesposobne zbog svojih i finansijskih zaduženja, posebno poslije rata na obnovi tehnologije i obnovi porušenih objekata, uložilo mnogo i na to plaća velike kamate i ne može se takmičiti sa velikim igračima, sa tim velikim marketinškim ulaganjima. Izmjene zakona u kojima su predložene različite stope akcize na pivo za male i velike proizvođače trenutno su u parlamentarnoj proceduri. Europska komisija međutim smatra da ovaj prijedlog nije u potpunosti usklađen sa propisima Europske unije. Europska komisija je u nekoliko navrata isticala da ne smije postojati različit tretman domaćih i stranih firmi. U suprotnom, moralo bi se ukazati na kršenje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Iz grupacije proizvođača piva u Bosni i Hercegovini navode da limit od 400.000 hektolitara godišnje ne bi bio diskriminatoran zato što se on ne bi odnosio isključivo na domaće, nego na sve proizvođače koji proizvode ispod ovih granica. Europska komisija s druge strane smatra da bi se ovaj limit trebao uskladiti sa onim koji postoji u državama članicama Europske unije, a on iznosi 200.000 hektolitara. Naravno da mi možemo odrediti onu granicu koja je prilagođena stanju naše privrede i realnim tržišnim uslovima. Ova postavljena granica nije postavljena proizvoljno, niti ima namjeru da štiti bilo koga. Ona je rezultat analiza koji su pokazali da je to prava granica za tržište Bosne i Hercegovine. Sa ovim zakonskim rješenjem pravimo veliki korak ka usklađivanju, a potpuno usklađivanje ćemo učiniti onda kada budemo obavezni i što je još važnije kada to bude u interesu naše privrede. Prilagođavanje stope akcize realnoj ekonomskoj snazi proizvođača piva različite veličine neizostavno bi rezultiralo značajnim pozitivnim efektima na poslovanje malih pivara, ističu u grupaciji proizvođača piva u Bosni i Hercegovini. Europska komisija, međutim, preporučuje vlastima Bosne i Hercegovine da razgovaraju sa stručnjacima Europske komisije o svim tehničkim, pravnim i fiskalnim aspektima prije nego što parlamentarna skupština donese konačnu odluku.